جبرنامه گوندم دم باش. مجاره ما ایرو نافچه زنگی بارا لسر باجار ملتیه. زنگی بار آنگو آرنده نافچه هری مزن آل سر باجار ملتیه. ده سال 1934 ده نافچه به ملتیه و هاتیه گریدان. 7 شارداری، 43 گوند و 15 مزرعه گریدای زنگی بارینه. فراهی عرض نافچه 1363 کیلومتر قاره، بلنداهی جروی آوه 950 و 10105 متره. نفوس نافچه لگور سرجمار سال 2020 ج 25647 کسان پیکته. زنگی بار ده پیواجوی دیروکی ده بگلک ناوین جداین وکه آرنده، تاراندا، تراندا، داراندا، تریاندا فیل و درین دره هاتیه بناف کرن. زنگی بار ناو هری که ونکو ده سرده ماهی تیتانده جی هاتیه بکار آنین. جبر کو هرمه که کردن زردشتیه ناو نافچه تکلداری زنگله. زنگل کو وکه چانجی تزانین یک جامورن بانگیه. زنگی بار نافچه که کردن علویه کو خودی دیروکه که 7000 سالیه. جارا پیشین جالی هیتیتیان و هاتیه آوا کرن. هیتیتی مزن کردانن. نشانه هری بربچاو آج سردما هیتیتیان کورن دو شیرن لگوند انیکو لهرم گره شیرانه. پاش آسوری لهرم کو هیتیت لب جیهبون سردست دبن و جبو کنترل کردن ناوند بازرگانی ین دناوبرا مزوپوتامیا و آناتولیا ده لسر چم توخما شلخگه آنگو کولونیان آواد کن. ده سالن پیشروج ده جالی پرسان و تی داگر کرن و کلا زنگی باره آل هرم دکن بارگه که لشکری. یکمی جار زنگی بار به چیکرنا و کله هاتیه آوا کرن. پاشه به دوره را ماکدونی، رومایی و بیزانسی لهرم سردست بن. لهرم پشتی 100 سال 80 کو عرب لهرم بجی دبن کلا زنگی باره ود گوهرنن ناونده که چاند و بازرگانیه. ده سال 1071 پشتی جنگا ملازگره کو سلچوکی هرم داگر دکن ناونده نافچه دگوهرینن و لدورا کلا زنگی باره برفرات دکن و ناو دکن دارنده. هرین به دوره رکتیه بن ریوبریا هیتیت، میتانی، آسور، آهامنیش، روما، بیزانس، اموی، عباسی، سلچوکی، دانشمندی، ایلهانی، ارتنایی، دولقادر اوغلو، مملوکی و عثمانی. ده 100 سال 18 دا لسر سیواسی بو. اولیا چلبی درویتیا خویا 100 سال 17 دا جبو زنگی باره گوتیه جبر کو کلح کراکریه دیزدار و نفر لیتننه. باجاروک لقراخ چم بکورن کرسی بقاسی 100 خانیه. چلبی گوتیه نافچه که شیرینه کو گلک باغ و باغچه مزگفت خان و حمام لهنه. خاکا نافچه برزچین توروسین باشور روجلات بر باکور و دریج دبه. جنبونا نافبرا چیایان قادا هرم چالو کرتک دکه. لباشور و هرم درجاهی چیاین نور حقی هنه. لوی هرم چیایی چیاین جهب جداجی هنه کو بر باکور روجلات و دریج دبن و جالیه گلیه توخمایه و تمبرین. چره آشودو لسر چم توخمایه دناف سینور نافچه دیه. چیای هزان کو بلنداهی وی 10005 متره شاخک چیای توروسه ین باشور روجلاته. روج آوای نافچه کرتک و مسیلیت که. چیاین آقچا بابا کو لسر سینور روجلات زنگی بارینه درجاهی باکور روجلات چیای نور حقینه. لی اف چیا پر بلند نینن. لباکور آقچا بابا چالی تپه و چیای لگلگه دوه بشه ده چیاین هری بلندن. بلندیا هر دوانجی زیدتری 10,000 متره اینه. دشتن کود انجام اروزیون ده درکتنه لنافچه قاده که پر مزن دگرن. اردن نافچه با آوا چم توخما و شاخ انویتین آفدان. جیه کو افچم دگیجن هف دشتا هری گرینگ آنافچه دشتا مغدی هیه. دشتا کول سر قاده که بقاسی 5000 هکتاری بلاو بویه بشن ناوندی دشتا مغدی راسته بر بکویان و بلند دبن و دیتباریه که چال و کرتک رادخن برچاوان. اف دشت دوار چاندنیه ده جبر آلوویونن کو جالیه چمان و تنهلانین گلک برهم داره. اردن لسر چم توخمایه لنافچه وکی زوین آفدان تنه حسباندن. دشتن یعنی کوی بالابان آگر یازی و دشتا باش دیرگیجی دشتن دن این نافچه اینکو چاندنی لیتنه کرن. آب هوای هرم بهتر ببارینه. هاوینان گرم، زوستان سار و حشکایی در باسته به.
Aboriya navçeyê bi giranî li ser çandinî û sevalkariyê ye. Berhemên serekeyên çandiniyê ku tên çandin ev in: ce, genim, çakindêl, nok û kartol. Li ciyên avî jî çandiniya sebzeyan tê kirin. Li navçeyê baxçeyên fêkiyan zêde hene. Mêweyên serekeyên ku têne çandin, qeysî, zerdalî ango mişmiş, sêvên meletî, tu û cûrayên tirîne. Di sevalkariyê de jî bêtir dewar, pez û bizinên hît tên xwedî kirin. Çavkaniya herî mezin a debarê qeysî ye. Li navçeyê li derdora milyonî ku nîv darên qeysîyan hene. Zengîbar ji çaran yekê hilberîna giştiya meletiyê pêktîne. Ji bilî Kurdistan û Tirkiyê îxracata derveyî welat jî tê kirin. Di nav erdnîgariya navçeyê de kanên krom û hesin jî hene. Navçeya Zengîbarê ku yek ji jîngehên kevin e xwedî gelek ciyên serdanê ye. Çirê Aşûd û li gundê Aşûdiyê ku bi qasî 7 kîlometre dûrî navendê ye. Av ji çavkaniya xwe di sê qonaxan de ji bilindahiya bi qasî 40 metreyan tê rijandin. Ava çavkaniyê ku ji kaniyê serekeya li aliyê çepê ve şemitokê serbixwe tê zivistanê dicemide û bi şemala xwe dişibe bizmûlikên Nemirana Erzeromê. Navçeya Zengîbarê bi sed salan bûye navenda çand û bazirganiyê û her tim taybetmendiya xwe ya stratejîk parastiye. Keleha ku bi navê Zengîbar tê zanîn yek ji sembolên navçeyê ye û yek ji şahidên vê taybetmendiyê ye. Kela Zengîbarê ku yek ji kelehên mehkem a li Bakurê Kurdistanê ye, li ser zinarên ku ji sê aliyan ve qerqez û bi avê dorpêşkirî ne hatiye avakirin. Di derbarê dîroka wê de agahiyên teqezî tune ne, lê li gor çavkaniyên dîrokî tê dîtin ku di serdema Hîtit û Urartuyan de hebûye. Keleha ku hetanî roja me ya îro maye, şopên şaristaniya sedsalî yên weke deriyê têketinê, birc, koşkên qiral û sarincên avê dixwe de vedişêre. Deriyê Kelehê di sala 2010 de hatiye restore kirin. Kevirên şêran 20 kîlometre ji navçeyê dûr li nîvê deşta ku bi qasî çav bidîne dirêj dibe li başûrê Rojava li derdora gundê Enîkoyê ye. Bilindiya serê peykerên ku aydê serdema Hîtîtan e û dîroka wan vedgera 10,000 sal beriya Zayînê 2 metre ye û dirêjiya laş jî 2 metre û nîv e. Nayê zanîn ku peykerên ku ciyê ling û çaqên wan bê peyker mane bi çi armancî hatine çêkirin. Dilêkolînên hatine kirin de tu delîlek li ser rûkalek an navendek peykerê ya li dora nêzik nehat dîtin. Fîgurê şêr ji aliyê hemû şaristaniyan ku li van xakan serdest bûne bûye sembola hêzê û desthilatiyê. Yek ji mînakên herî balkêş ên fîgurê şêr ên li ser gor, bîrdar, rûberên zinaran û diravan hatine xêzkirin li navçeya me hene. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Zengîbara li ser bajarê Meletiyê bû. Em ê hewl bidin hefteya bê bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Hetanî wê demê her şad û bextewar bin. Silav û rêz.